Kite van mwen visa, pa di bagay yo kon sa non baz. Ni mwen tou. Se nan yon kou kon sa mpran. Rakete kite van mwen visa rele deji. Misye te fem kompran, depi mwen ve yisit la, nan yon mwa map getan gen pil kob. Se le mwen ve yisit la, mwen chache travay mwen pa ka jwen travay. A koz mwen pat kon parle portugais. Se nan yon kompayi ki kon fe kod, mwen te resi jwen yon ti travay. Yo pou son pa kon pale portugais? Travay sa ou pa bezon kon parle portugais. Paske kou rentre nan travay la, yo ba ou yon gro kas pou met nan zore yo. Ki donk, moun pa komunike nan travay sa. Ah bon, e sou retire kas la? Kas la, se pa pou pa pale non. Se telman apare yo a fe bri, yo ba oul pou pa endomaje zore yo. Ki sa? Ebyen, yo peye bien? Mon chè, kom se yisit la ou ye, ou pa jam konen ou kal travay la dan to. Se sel yo menm ki pren haisyen? Non, gen lot travay ki pren haisyen. Tankou kompayi ki kon ramase fatra, ou pa bezon kon pale pou yo pren la dan. Travay jardin yo tou. E plis gen restoran ki ka pran, men gen yon ki di fok ou kon pale pou yo pran. Ebyen, bagay yo pa jam te panse ya? E pi, sa depande ki sa ou pral fè nan travay la. Mwen panse, le mou ve yisit la, mwen tak veni nan go kay pou kou. Paske, ou gen en nan de bo pati, ou pata dwe a viv nan ti chanm kay ak moun toujou. Yisit la pa jon panse ya, non? Gen haisyen ki ap bien viv yisit la. Paske yo pa gen moun sou kont yo, gen nan yo ki gen bel kay, bel machin. Ou e gro kay blan ki an fas la, se pou yon haisyen liye. Misye gen 4 an yisit la, li gen tan rentre ni madame ni pitit li. Haisyen ki gen kay, machin, se moun ki gen 3 ou 4 an yisit la. Si tout sa ki entre madame yo, depi fiya ap travay, neg la tou, gen mwayen pou yo semble kob pou yo achete yon kay. Men non, mwen pa di yo, ou te ka getan achete yon kay, men ou te dwe an feme yon kay pou kou. Si mla ge l'ajan nan fem kay, eti moun yo. Se 3 pitit mwen kite Haiti, oui, plis madame, maman, papa. Ou vle dim, kob ya pe yo la, pa ka repon ak bezwen sa yo? Bon, kob map touche a kapab repon avek bezwen yo, men mwen gen proje pou m rentre madame mwen ak pitit mwen, ki donk mwen pa ka vive a lez. Bon, ou kwen moun an Haiti ap kompran, sa wap pran diri pou kapab pran soin yo? Mon chè, moun la kay mwen kompran. De fwa se mwen ki chwazi voye kob pou yo. Lem pa voye tou, yo pa nwen. Bon, mwen palre le moun la kay mwen tou, map esplike yo sityasyon. Paske mwen te fè yo an pil promes, e mwen kwen yap kompran mwen. Bon, pa kou yi panse kwe yap kompran ou non, paske mwen te gen yon patnem ki te di menm parol sa. Lel tere le moun la kay li, yo dil se konsa le yon moun pati. Yo toujou apre le an Haiti pou fè kompran ke yap mal viv. Oh, bon moun yo poko pati, yo ta dwe kompran misi. Tande ak we se de, moun nan se di wap dil li pa we. Fok ou pran pasyans pou bien esplike yo. An plis gen an pil rakete kap bay moun yo manti. Epi gen haisyen le yo gen yon moun pati. Moun nan te met pat jan voye kob pou yo. Le yap pale yo toujou ap di entel voye tan kob chak mwa. Yon fason pou yo ka fe diole. Le fami ou tan de moun sa yo kap pale. Epi wap vin di yo bagay yo pa fasil. Yo pap kwe yo. Ma pale ak moun la kay mwen. Si yo pa kwem, job pa yo. Daye, mwen deja nan mizem deja. Ha, pa wel kon sa non? Le moun nan Haiti pa kwe yo, bagay yo pap dous pou ou non? Patnem nan kon ap dim, de fwa lel voye $100 Ameriken bay moun yo. Apre 2 semen, yo get an relel mandel kob anko. E travay isit, se chak mwa yo peye.
Monsieur dit des fois yo kon relèl, dit le petit li malade, fait là le prêter la banque. Et ici là leur prêter 10 dans yon banque. Les ou touché, banque là prend 20. Oh, ka moun à l'étranger grave.